pabuni ne prime minister ke sana wari sing de ne Kaya ba? yes ne loi khume si tumra Khume mi. Yes ka ni ba hari to. Na kaputi achi. prime minister ki ahan ba wahang da what is the present economical condition of Manipur Maduri wang to. Ai na ne mama lehen ge na pa khum dok ta ba. Ai na sakti ge ge ai na sum lai to ba. Khum ne. Khum ne. Khum ne ba. Khum ne ba. Kai maka. wahang dugi makha ta ko oina prime minister na hai I think Manipur state government earned a rich income from the forest department Spajai. likewise in the another department also so please tell me the present economical condition of Manipur Maduri wang to na. Ai na piaman ge na. Ai na bies ta to ko ga. loi re Bies ki no. mo dagi prime minister hangi Kariba. best means best economical condition of Manipur is it Madu na ai na pilak to na yes hai to ki bon. Hai dro. Khumdro se yes na yes na tro sibo. khare makha ta rake prime minister makha ta rai Hai ba. that means Manipur state government does not necessary to get it from the central government Balo madu na chai na. Yes ai khum to bon se. mai pabung di kari ki khumbiru ri ba Kai no ne. Wang du phaja di ne. Khum di ya bra ne kai no. Wang du phaja di yes hai tam ni. khumi Khumi. wahang du ya tha di khumbi ra bro Kai khang de ni ne. Ai ju na yam lai te wala ne man mana. Manipur ai balai pa si jangan lai di forest hai na hai ta. Ha. Forest jangan gumla ba lamadu dagi nang lakpra ai lakpra. Hai ba di forest dagi ai lakpra. Ai natro. Ai si forest dagi lakpra hai ba ne ba. Ata di ai ju lai. Atu chumdro ado. oh mi na bana amma mai pabung na khumbana amma Atu kai ba na si kai ba. tao